Saungut kisamla Iakhun kerwat keti arm wrestling ke Leit mi khmat ya kejala Meghalaya ha ke professional arm wrestling league keri India ke belasdang naduk ke arpu praterik bat kan kut ha ke khat lai terik unailar. Kini ki saungut kirang bat kithai ek sa kejala Shillong ai boklin rina ban bat jiban khongwir bandarika kharkongor bat ribasuk lingdo. Lai ngut ne kitei saungut ki bala job ha kini kejingya kop ki kentup ya ai boklin rina bandarika kharkongor bat ribasuk lingdo. नो रिव्यू तो है ही नहीं उनके पास जीत गई है रिबासुक इस मैच को कोई रिव्यू उपलब्ध नहीं रिबासुक ने कमाल कर दिखाया है अद्भुत प्रदर्शन सब ड्रामा सारा थ्रिल हमने इस मैच में देखा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लेकिन आखिरकार 65 किलो के इस मुकाबले में रिबासुक लिंगदो है विजेता।